Imana iguhereze iki? Imana iguhereze iki? Dufite abana bafite ubwenge bw'ishuri ariko babuze ababatereka muri kaminuza. Mwabakobwa mwe mwo kubaka muri mwe abagore beza, mwabuze gusaba jama babashira mu ngo. Yabesi arasenga aravuga ngo Mana icyampa nkagira urugo rwiza, family nziza. Abantu bubatse Imana ishigikira ingo zanyu. Yavuze ijambo umugabo w'umuvugabutumwa wakomeye kuri iyi si bita Billy Graham yaravuze, aravuga ngo nimba Imana yarahoye Isodoma na Gomora ibyaha ariko ikaba itarabihora biki gihe, aravuga ngo Imana bazayishire mu rukiko ngo isaba abantu b'Isodoma imbabazi ngo yoba yarabarenganyije. Ibyaha byari Sodoma byatumye Imana yatwika byari nka bine. Icambere abagabo bashakaga abandi bagabo. Uyu munsi dufite abatinganyi. Icakabiri abakire b'Isodoma na Gomora barenganyaga abakene. Uyu munsi dufite abantu barenganya abandi. Icakatatu habaga ubuhemu bw'indengakamere. N'uyu munsi kwisi birahari. Billy Graham bihujije yarageze muri state bita Las Vegas muri Amerika, aravuga ngo ngo nimba ibyaha ari byo byatumye uhora Sodoma na Gomora, aba bajama biki gihe ukabuha tureka tukagenda tukagaruka, ngo abantu b'Isodoma ni Gomora warabarenganyije, uzasaba imbabazi tukubabarire. Dusome Ingoma ya mbere, Ingoma ya mbere ibice 4 umurongo w'9. Ingoma ya mbere ibice 4 umurongo w'9 aravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi nkuko yavutse, kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Israheli. Ahantu muze kuhasurinya nimba Bibiliya mwazanye mutazitiriye. Nahoraga nibaza kubera ko uno muntu yatakambiye Imana ya Israheli, yiza kuba Imana yabo bari kwandika ngo atakambira Imana yabo. Iki ni ikintu kigaragaje ko uyu muntu atari umwiziraheli. Yabesi atakambira Imana ya Israheli ati icampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze, nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Mugire umugisha w'Imana. Twari tuvuze ngo mugire umugisha w'Imana. Dushimye Imana ko turi hano. Dushimye Imana ko yabaragiye mwese. Dushimye Imana yaragiye abayobozi b'itorero bakaduheza n'uyu mwanya. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma reka tuganire ijambo ry'Imana, kubera ko inyuma hari abandi bantu, kandi ni byiza ko twese tugenda dusaranganya umwanya. Niko kwiza. Muri amahoro ariko? Muri amahoro? Hari abantu batazabumva ikinyarwanda? Abazabumva ikinyarwanda muri amahoro? Abakristo nibo bantu nasanze bonyine bagira umutima mubi. Baza banga kugusubiza kandi barimo bumva. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo turakwinginze ureke ibigira nkana, ureke umutima mubi. Nukuri abakristo bagira umutima mubi. Uzuvuga bakakwihorera kandi bari kukumva neza. Niyo mpamvu
uku naje gusanga nta muntu utagira amavuta, ariko amavuta sometimes azabura bitewe n'abantu uri kubwira. Uku nimubona mwese babajabukije umupaka wa Kagitumba mukaja kwigisha muri bene data b'Abagande, ugakomeza iwacu muri Kenya, ugakomeza muri Ethiopia, ugakomeza ukagenda, uzuvuga ijambo risanzwe ikanisa ryose rigasohoka rikirukanga, kuko abandi bumva vuba. Haleluya. Mureke mbabwire inkomoko yo kwakira igitangaza, hanyuma nganira ijambo nashatse kuvuga, hanyuma nicare. Igitangaza gikomoka mu kumva. Utumvise ngo wakira ibyo bavuze, nta gitangaza wo kwakira. Umugore umwe yasanze umuhanuzi bita Elisa, aramubwira ngo mukozi w'Imana, umugabo wanjye yarapfuye, apfa ari mu ideni, none nyiri ideni yaje kwishyuza, none nyiri ideni aje gutwara abana. Uwo mugabo niwe wari ufite impano yo kwishyuza abandi, murabesha. Yajaga kwishyuza wabura ubwishu agatahana abana. Haleluya. Umugore aje gutakambira umuhanuzi, umuhanuzi aramubwira ngo genda utira abaturanyi. Munyumve neza, ongera undamukiriza umuntu mwicaranye umumbarize ngo ariko abaturanyi ubundi mubanye gute? Bagutumye ngo uje ibibazo byawe birakemurwa n'abaturanyi. Ongera umumbarize nimba atari nyoko bukwe, umumbarize ngo abaturanyi mubanye gute? Uyu mugore bamutumye mu baturanyi, baramubwiye ngo ugende mu baturanyi utire abaturanyi. Uyu mugore yaza kubera abanye nabi n'abaturanyi, ntibaba baramutijije. Ongera undamukiriza umuntu mwicaranye mubwire ngo turakwinginze noneho worohe ubane n'abaturanyi amahoro. Hari igihe marayika yoba koherezaho winevano, nta wamenya. Yo kubwira ngo ico kibazo ufite kirakemurwa n'abaturanyi, noneho mwaba mubanye nabi kakaba kakubayeho. Bibiliya iravuga ngo ni byiza ko abavandimwe baturana mu mahoro. Haleluya. Tuza tworoha. Aragenda aratira, amare gutira afata imiranguzwa y'amavuta atangira kuyimena muri bya bintu yatiriye. Mureke mbabwire ikintu naje gutahura. Uyu munsi ugiye kwa pasiteri wawe ukamubwira ngo mfite ubukene, akakubwira ngo genda utire ibidomora abaturanyi, ufata ubwo busa bw'amavuta ubumene muri ibyo bintu watiriye. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umumbarize tubwizanye ukuri, woja kubitira? Uyu mudamu yarabyakiriye, yumva ko bimukorera mugani w'abiki gihe. Kwakira ibyo ubwiwe niryo tangiriro ryo gusubizwa. So amagambo yose avugirwa aha hantu ntuzumve ko ari imfabusa. Niba bavuga ngo uvuge amen, asema amen, shauti haleluya, shauti. Imana ibahereze umugisha nk'uko mugiye kumva. Dushimye Imana kubw'umukozi w'Imana umaze kutubwiriza ubutumwa bwiza. Uwa mbere sinamwumvise, nasanze yashoje, ariko mushiki wacu Imana iguhereza umugisha mwinshi cyane. Yavuze ijambo umugabo w'umuvuga butumwa wakomeye kuri iyi si bita Billy Graham yaravuze, aravuga ngo nimba Imana yarahoye Isodoma na Gomora ibyaha ariko ikaba itarabihora biki gihe, aravuga ngo Imana bazayishire mu rukiko ngo isabe abantu b'Isodoma imbabazi ngo yoba yarabarenganyije. Ibyaha byari Sodoma byatumye Imana yatwika byari nka bine. Icambere abagabo bashakaga abandi bagabo.
uyu munsi dufite abatinganyi. Icya kabiri, abakire b'i Sodoma na Gomora barenganyaga abakene. Uyu munsi dufite abantu barenganya abandi. Icya gatatu, habaga ubuhemu bw'indengakamere. N'uyu munsi ku isi birahari. Billy Graham abiwujije yarageze muri state bita Las Vegas muri Amerika, aravuga ngo ngo nimba ibyaha ari byo byatumye uhora Sodoma na Gomora, aba bajama biki gihe ukabuhaye tureka tukagenda tukagaruka, ngo abantu b'i Sodoma ni Gomora warabarenganyije, uzasaba imbabazi tukubabarire. Yemwe mureke tubwizanye ukuri, munanielewa? Ndamukiriza umuntu mwicaranye umumbarize, wowe urumva batararenganya b'i Sodoma na Gomora nimba itaraduhitana twe? Mureke mbabwire impamvu Imana yahitanye Sodoma ni Gomora ariko twebwe ikaba yaraturetse. Murabizi? Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo ngiye kurimbura i Sodoma ni Gomora. Aburahamu mushiki wacu yabivuze, arayibwira ngo nusanga y'abantu 50 bakubaha, uraharimbura. Abamarayika banyuza urutoki mu ijosi. Nimba bari abayisilamu baravuze ngo wallahi, baravuga ngo nukuri nidusanga y'abagabo 50 ntabwo turi burimbure muke. Ibyaha dukora uyu munsi nibyo byaha Sodoma ni Gomora bakoze. Ariko uzi ikintu dutandukanyeho, ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo twebwe dufite 50. Twebwe dufite abantu 50 batara. Ntimurebe ukuntu tungana hano muri Hope, twokiza igihugu. Muri Sodoma na Gomora iyo haboneka abantu nk'aba gusa, muri town nzima igihugu cyose kiba cyararokotse. Ariko abantu biyiriza bakareka ibyabo bagapfukama bagashaka Imana barabuze. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo baradutuka, ariko nyamara dutungishije benshi. Kubera twe baragenda bakagaruka, bararyama bagasinzira, baracuruza bakunguka. Amahoro n'ay'abana b'Imana. Mureke mbabwire, umunsi muzasoma iby'Ishuwa, ngiye gusoza, umunsi Imana izazamura itorero, amahoro azashira mu isi. Amahoro azazanwa n'itorero, amahoro ni ayacu. Muri Sodoma na Gomora 50 yarabuze, igihugu bakinyuzamo umuriro. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Ibi byari binciyeho gusa. Turaganira ibintu birindwi Imana iziheza umuntu yishimiye. Uramenya ko Imana ikwishimiye cyangwa uramenya ko Imana itakwishimiye? Nusanga Imana itarakwishimira sasa, urasenga Imana ibiguhe, kuko Imana ntabwo ari ikigo cy'iterabwoba. Ntabwo Imana ari Al-Qaeda, ari Al-Shabaab ngo irakwima. Kandi nusanga nawe izo bintu birindwi bifite, ubwo urashima Imana, uyibwire ngo wagize neza. Ubwo turabona abantu babiri, abashima n'abigaragambye imbere ya data ngo aduhe. Nimba abaturage twigaragambye imbere ya leta ikaduheza ibyo dukeneye, n'Imana yo mu ijuru nuko. Yesu yabwiye abantu ngo mutekereza ko ndi mubi, ariko banza umbarize umuntu mwicaranye umumbarize ngo ariko ubundi tuseme ukwere, Imana uzuyitekereza gute? Ujanishe n'ubuzima urimo, uzuyitekereza gute? Twagiye gusenga n'umugabo umwe, uwo mugabo yarantangaje. Numva uwacu arasenze, twari ko dusenga ku musozi bita ngo ni Muhungwe, hariya haruguru ya za Mahoko. Arasenga ngo Mana, ngo waravuze ngo nintera intambwe imwe ngusanga uzatera 99 udusanganira. Ngo none jewe nateye imwe ngusanga ngutera 99 wayo mpunga. Abantu dufite ishusho nyinshi dufasha Imana.
aha ni mu gitabo c'ingoma ya mbere, turaganira inkuru z'umuhungu bita Yabesi. Ni mu bantu bazi ibisekuruza bya Bibiliya, ariko ndimo nsoma hahande y'ubwoba. Narimo nsoma urutonde rwa bene Yuda, bavuga amakuru ya bene Yuda ngo Yuda byara Peresi, Hezroni biramanuka bagera ku 9, bashira mu undi muntu w'umuyemfiltre utazi ngo bamukuye, ngo Yabesi yarusha bene si icubahiro, aratibutse. Ntibavuze ngo ni mwene runaka nk'uko bamanutse basoma ngo runaka wa runaka, bageramo hagati bazanye umuyetranje bamukubisemo ngo Yabesi ngo yarusha bene si icubahiro. Uyu Yabesi we ateye avuye hehe? Ese mwebwe mwarabitahuye cyangwa nimubizi iyo yavuye? Haleluya. Cyangwa ntabyo muza mwibaza? Mureke mbabwire inkomoko yo kumenya kino gitabo n'amatsiko. Nimba utagira amatsiko ntuzomenya kino gitabo. Haleluya. Ngo Yabesi yarusha bene si icubahiro. Umva ku 9 turashoje kandi. Yabesi yarushaga bene si icubahiro, ngo kandi nyina yamwise Yabesi kuko yabivuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Israheli iti icampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze, ngo nuko Imana. Amakuru meza, Imana izayumva ubusabe. Bibiliya yavuze ngo Yabesi ni umuntu bashize mu bisekuruza bya bene Yuda. Yabesi ntabwo ari umuyuda. Reka mbabwire Yabesi gatoya hanyuma vuga ibyo bintu bingahe nsoze. Murabizi ko abayuda bigeze kuba muri Afrika igihe bagurishije Yosefu aba muri Misiri, muri Egypte, bene se bakaza guhaha. Bibiliya iravuga ngo bakabana muri Misiri. Igihe kiragera baza kuva muri Misiri basubira iwabo. Basubira iwabo muri Israheli bajanye n'amoko abiri y'Abanyafrika. Bajanye n'amoko abiri, ubwoko bw'Abakenazi n'ubwoko bw'Abakeneti. Abakenazi nibo babamwo Karebu. Karebu ni mumuzi? Karebu we muramuzi? Karebu ni wa wundi wahamije Imana bari mu butayu bw'Ikadeshi y'Ibureneya. Akabwira Mose yagize ubwoba, akamubwira ngo wigira ubwoba, ngo nimba Imana itwishimiye ngo tuzabarya, ngo ngabarya imitima. Bibiliya y'Igiswahili zivuga neza cyane, izivuga ngo nimba data twishimiye ngo tutawameza kama ugali wa mihogo. Mu Kinyamurenge ni hurure, tuzabamira nk'ubugari. Bibiliya iravuga ngo Mose aramubwira ngo ico gihugu wagezemo kagihamya ngo Imana izakiguhemo umugabane. Bageze muri Israheli, Mose atakibaho, Yoshua agaburira abandi, ariko areka Karebu. Karebu atera muri ofisi ya Yoshua, aramubwira ngo wibuke umunsi twari Buruneya ikadeshi. Nari mfite imyaka 45 y'amavuko, uyu munsi mfite 85. Ngo imbaraga nari mfite cagiye n'uyu munsi nizo mfite. Bibiliya iravuga ngo muhereza ku misozi y'Hebroni. Aba ni Abakenazi. Hari ubundi bwoko bw'Abakenati. Abakeneti ntabwo bari baravuye muri Misiri, bari baravuye muri Ethiopia. Igihe Mose yishe umuntu, muri kunyumva yeme? Haleluya. Zangenera ngo mvuge Bibiliya aho gatoya tubone kuja muri komanteri gatoya. Mose yigeze kwica umuntu. Iyo ndimo nsoma kino gitabo muvuge ngo ndiyo, twongere ngo ndiyo, zansanga ndi umukiranutsi w'igitangaza. Kibamwe abagabo b'amanyanga gusa. Iki gitabo umugabo nka Mose yishe umuntu,
ndamukiriza umuntu mumbarize ngo wari wica umuntu. Uza wumva utinyutse kwegera Imana. Arangize kumwica amuhamba mu mucanga. Buke yagarutse asanga abayuda bene wabo babiri bari kurwana ngo yenda kubabaza ngo murimo murafiki. Umwe aramubwira ati we wigize igitangaza urenda kunica nkuko waraye wishe umunyegiputa ngo inkuru yamimenyekana. Mose arahunga. Ahungira he? Muri Ethiopia. Agera muri Ethiopia ashaka umukobwa bita Zipora. Nako ntiyamushatse baramumugabiye. Niwe muguhungu muri bibiri utarakoye. Mose ntiyakoye. Ngo yasanze umugabo witwa Yetiro yari yarabyaye abakobwa 7 batagira umuhungu. Asanga ba bakobwa akazi kabagaho kwarukuragira, kandi aho baragira hari mu butayu bacaga bimbaga imyobo, ibyo bita ngo namariba. Nono abantu bose bakaza gushora. Ba bakobwa buri gihe cyose bashoraga nijoro. Abantu bose bamaze gushora nkuko abashumba barabakubitaga. Ba bakobwa bagashora uko abandi bose bamaze gukura, ico bita gukura. Mose aje nk'umuntu wamenyereye intambara, umuntu wari wishe umuntu bagira ngo arorosha. Ngo abona abakobwa bari guhohoterwa. Mose arabarwanirira. Ngo abagwanirire, abakobwa buhira kare barataha. Babwira Isa arababaza ati ko mutashe kare? Aterega hari umuhungu dusanziriya mu ndego niwe waturwanire, none mumusize he? Ngo baja kumuzana. Nuko Mose yabonye icumbi. Mose abona icumbi kwa Yetiro. Mose aragira kwa Yetiro. Yetiro abona umwana w'umuhungu. Aramubwira ati wa mwana we reka nguhereze umugeni. Amushingira imfura ye yitwa Zipora. Mose yibonera icumbi, yibonera n'umugore. Yari umunyamahirwe. Uyu mwana Mose ni igitangaza. Abandi bana bakuze babicwa akurira kwa nyina. Nyina baramugize umurezi w'umukobwa wa Farawo. Timwontunga ibiganza mukavuga ngo umugisha wa Musa ukubeho. Amen. Bonye umurozo utantunze ibiganza. Yemwe muzamureka ishari. Gumunsi umwe musaragiye ku musozi bita Horebu. Ngo abona igihuru kirimo caka umuriro. Ngo ariko ntigikongoke. Ngo atambikishwa no kureba iryo shano. Bibiliya iravuga ngo kiriya gihuru ngo casobanuraga Isiraheli. Ngo naho uriya muriro wasobanuraga ibibazo bamazemo imyaka 400. Nubwo igihuru kirimo gisha ariko ntikirimo gikongoka. Imana ivugira mu muriro. Iravuga ngo Musa, ngo noneho reka nkubwira amakuru papa, ngo kurira k'ubwoko bwanje ngo kwazamutse, ngo kwangeza. Ngo none haguruka uve muri Ethiopia uje gukura ubwoko bwanje mu gihugu cy'Misiri, ngo batware mu gihugu nasezeranije basekuru. Musa ntiyahagurutse wenyine, yahagurutse n'umugore wiwe. Ahagurukana na sebukwe na bene wabo na sebukwe, nibo bitwa Abakenati. Abangaba nibo bakomoka mu Yabesi. Bageze muri Isiraheli barimo bagabana igihugu. Abangaba bavuye kwa basebukwe wa Musa baba anexa ku miryango ibiri. Bamwe babashira ku muryango wa Naftali, abandi babashira ku muryango kwa Yuda. Niyo mpamvu Bibiliya irimo irabara ibisekuruza bya Yuda. Igeremo hagati uyuwe no from nowhere imukubisemo tu, kubera ko ni nka annex bari de consider. Munanielewa jamani? Murima muranu umva tugire gutya. Muvuge ngo Yabesi. Yabesi yari umuntu ukunda kugaragara ariko udafite amahirwe atumagaragara. Yari umuntu ukunda gutera imbere ariko adafite ibyo akora bituma atera imbere. Hari ikintu muri Kongo twakaza dukora ku ishuri muri kuri assemblement bakavuga ijambo ry'Igifaransa ngo marcher sur la place. Marcher sur la place ni ukuburi kumuvinga ariko udatera imbere, ariko uri muranyeganyega amaguru arimo arakora muvuma yo kugenda ariko hauja songa. Uku niko Yabesi yarameze, yaragerageza ariko ntiyavaga kuri step. Bibiliya iravuga ngo aja kubaza mama w'amakuru.
abaza mama w'amakuru aramubwira ngo mama mbwira ndiki cyaba why kubera ikije. Mama waramubwira ngo mwana wanjye ngo erega izina ryawe mureke nambura ikoti mbwiriza iminota mike isigaye nihuta dusoze. Haleluya. Duheze Imana ya Israheli icyubahiro. Haleluya. Mama kubera ikije why mama waramubwira ngo mwana wanjye izina ryawe tiri kwemerera ku avance. Izina ryawe n'umwanzi wawe. Izina ryawe tiri kwemerera gutera imbere. Kubera iki ngo erega nakubyaranye agahinda. Agahinda nakubyaranye tikakwemerera gutera imbere. Haleluya. Twogira gutya naribajije ise wa Yabesi yabaga. Ise wa Yabesi nimba atari ikirara shobora kuba yari umusinzi tu. Uyu mugore abyara uyu mwana akamwitira izina Yabesi. Umuntu wari buri kansaringe bwa mbere yari papa we. Bitandukanye na Yakobo. Umunsi Rasheli abyara umwana we wa kabiri bita Benoni yamwikije hasi ngo asigaranya kuka gatoya ngo acikana. Aravuga ngo uyu mwana ngo azitwa Ben On. Ben ni ukuboko, On ni imibabaro. Ngo uyu mwana azitwa umwana w'imibabaro. Papa wiwe arabyumva ariko nkunda Yakobo ma ngo azayirukanka abwira umugore ngo mva upfe neza niyo mibabaro upfane nayo. Ngo uyu mwana azitwa Ben Amin. Ben n'umwana. Nanjye umwana wanjye yitwa Ben ariko we yitwa Ben Guriyo. N'umwana w'intare. Uyu wa Yakobo witwa Ben Amin. Amin ni ukuboko kw'iburyo. Akasaringa amagambo nyina avuze. Aravuga ngo aya magambo watuye ku mwana wanjye afata ubusa. Mu gitondo buri gitondo uzubyuka uvuge ngo mana amagambo banyatuyeho bene ngango afata ubusa. Haleluya. Afata ubusa. Wavuga ngo amen. Amagambo batwatuyeho mabi muvuge ngo afata ubusa. Sans effet. Amwita Benyamini. Benyamini ngo uyu ni umwana w'ukuboko kw'iburyo. Iyo bavuga ukuboko kw'iburyo bavuga icubahiro no gukomera. Bavuga ubutsinzi no kugera kure. Yabesi we yabuze umuntu umugirira gutyo yaramubuze. Habaho abantu batagirira abantu babacira inzira papa. Ubwenge urabufite ariko wabuze umuntu ugutereka ukwiriye kubugaragaza. Impano urayifite wabuze umuntu ukwiriye kugushira hakwiriye. Abantu benshi bameze nka Yabesi. Mununga ibiganza nimba nta murozi ubarimo muvuge ngo Imana iguhe umuntu we. Hari abantu bafite ubwenge ariko wabuze umuntu ugufata akaboko ngo agushira ahantu ubwenge bwawe bwogaragara. Hari abantu bafite impano babuze abantu babafata akaboko ngo agushira ahantu impano yawe yogaragara. Hari umuntu ufite impano yo gucuruza ariko probleme wabuze igishoro. Ndamukiriza umuntu mwicaranye nimba atari nyoko bukwe umubwirire ngo Imana iguhe umuntu. Imana iguhereze iki? Imana iguhereze iki? Dufite abana bafite ubwenge bw'ishuri ariko babuze ababatereka muri kaminuza. Mwabakobwa mwe mwo kubaka muri mwe abagore beza mwabuze gusaba jama babashira mu ngo. Uyu mugoroba turasenga Imana. Reka nihute nsoze ndi kwibuka mana. Imana iguhereze connection.
Imana ya Israheli, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana idakiranirwa. Imana izana nimba ibakura isinzi yibavana. Amavuta turayagira ariko pastor twabuza abadutereka ahantu. Hari abavuga butumwa ureba batazi n'amatayo naruka bakakubwira ati mvuye kwigisha mu Bufaransa, ejo bundi nari Swede, ejo bundi nari Florida. Ukavuga ati uyu mutipe kwa kaze, wewe wareba nari Nyabugogo n'Igitarama n'Igikongoro. Probleme sa mavuta ni connection. Abakeneye connection barambura amaboko bavuye ngo haleluya. Haleluya. Yabesi ntiyagiraga umuntu uwo mufata ukuboko, ahubwo Abesi yagira gusa abantu bamuvuga nabi. Hari igihe ugira gusa abantu bagufobya, ukagira abantu bagutsikamiye, ukagira imbaraga zikurwanya, utagira imbaraga zigushika, utagira imbaraga zigufata amaboko. Reka sose Yabesi abwira nyina ngo nuko byagenze. Aramubwira toke, hari amakuru numvise ko Imana yaba bajama y'abayuda igira neza, ngo atakambira Imana ya Israheli. Twaje gutakambira Imana ya Israheli. Hari indi nzira imwe itari inzira y'amasomo, ntiba inzira y'ubucuruzi, ntiba inzira y'imiryango, ni inzira yo gusenga. Iyo dusenze hacika indi nzira. Haleluya. Haba windi nzira iyo dusenze itazinyura mu rugo rw'ukomeye, iziva kuri wowe direct no ku Mana. Iyi niyo nzira Yabesi yayobotse. Aravuga ngo Mana, gwicamba ukampa umugisha rwose. Reka dusoze mbabwira imigisha irindwi Yabesi yasabye. Umugisha wa mbere Abesi yasabye ni umugisha wo kugira amagara mazima. Amagara mazima, amagara mazima ni umugisha. Ntiwobyumva kubera ko wayo ugenda ariko ugeze sehashika nibwo womenya ko ufite umugisha. Ndamukiriza umuntu mwicaranye niba atari nyoko bukumubwire ngo uzotemberere Faisal umunsi umwe, uzamenye icyo Imana yaguhaye. Data umpereze amagara mazima, amaboko abe mazima, umutwe ube muzima, igituza kibe kizima, umugongo ube muzima, amaraso abe mazima, amagufwa abe mazima, imisokoro ibe mizima. Aravuga ngo data. Haleluya. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo uyu mugoroba Imana iguheza amagara mazima. Wowe waje gusenga, uyu mugoroba data guheza amagara mazima. Uyu mugoroba data guheza amagara mazima. Abana bawe babe bazima, umugore wawe abe muzima, umugabo wawe abe muzima. Muvuge ngo amagara mazima. Uyu ni umugisha w'Imana. Data Imana ya Israheli ngo icambu ukampa umugisha wo kugira amagara mazima. Nuko njyewe nazanerekwa cyane, ariko abantu muri mwebwe hari abantu batize farumasi ariko bamaze kumenya imiti yose kubera kurwara. Imana iguheza amagara mazima. Imana iguheza. Tube nkabagira gutya dusoze. Haleluya. 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 Yegenyeza umuntu mwicaranye umubwire ngo iwawe ntabwo ari ibitaro, umwuka w'igisasiro cy'abarwayi Imana igikura iwawe iguhereza amagara mazima. Iwawe ntabwo ari ibitaro,
ntabwo iwawe ari Faisal, ntabwo ari CHK, ntabwo ari Agakani Nairobi Hospital. Imana yaguhaye urugo rwo kuruhukiramo, ntabwo ari urw'abarwayi, umwuka w'uburwayi Imana wirukane mu buzima bwawe. Mwumvugira amena? Ndamukiriza umuntu mwicaranye, mubwire ngo iwawe ntabwo ari ibitaro di. Imana ngo campamana ngo kampamagara amazima, icampa kampamagara amazima. Reka sose natinze. Icya kabiri aravuga ngo Mana ngo kagura imbago zanje rwose. Mureke mbabwire iki kintu, ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo nimba nta butakugira uri impunzi. Mundamukiriza umumbarize ngo ufite ubutaka bukwanditseho. Hari umuntu uzawumva avuga ngo jewe ndi umunyarwanda, ukareba umutungo munini afite mu Rwanda n'indangamuntu, nta na santimetero ugira. Uhora hano nyirinza akaza akakwirukana ukaja ku Gishushu, nyirinza akakwirukana ukaja Kanombe, nyirinza vuga ngo umwuka w'ubuhunzi ukuveho mu izina rya Yesu. Imana iguheza ubutaka bwawe. Hari n'abafite ubutaka bwibereye muri banki. Ngiki kintu ya Besi yavuze, yaravuze ngo Mana umpereza amahegitare n'amahegitare. Nasomye igitabo cy'igiswahili bita Kamusi, ngo Imana yamuhaye umudugudu ya Besi, ngo imurutisha bene se, ngo imuhe icubahiro ngo kuruta abandi bantu bose. Muntunga ibiganza muvuge ngo Imana iguheza ubutaka mu izina rya Yesu. Nakaza numva ngo muzokandagira hazabe iwanyu naho waguze ubutaka. Hari umuntu nigeze kubaza ko ufite abana benshi, arambwira ngo kandi Bibiliya ivuga ngo tuzare twuzuza isi. Ndamubaza ati none papa ufite hegitare zingahe? Ngo nta na santimetero ngira. None isi urumva itaruzuye. Bamukiriza umuntu mwicaranye umumbarize ngo turayuzuza isi na nuko. Ya Besi aravuga ngo Mana nagurire imbago umperezi wanje. Ubutaka ni ikimenyetso cy'umugisha w'Imana. Icya gatatu, inyuma hari undi muvuga butumwa sose. Ya Besi aravuga ngo Mana ya Israheli ngo icampa ngo kampa umugisha w'izina. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umumbarize ngo nimba abamotari bataramenya iwawe nturatunga nushaka uce bugufi. Buriya abamotari nibo baza abantu bahawe umugisha muri quartier. Abenshi muri twebwe iyo dufasha abamotari kugira ngo amenye iwawe, uzubanza ukavuga umuntu wahawe umugisha muri quartier. Ngo nungeza kwa runaka iwanje naho hefaho. Nuvuga iwawe direct ndahamenya. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo data guha izina. Wese yasicubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Izina n'umugisha. Izina. Imana yabwiye Dawudi ngo nzogeze izina ryawe. Izina ryawe nzorimenyekanisha. Umugisha w'izina. Izina ryawe rikaba popira. Abantu bakaza ndamukiriza umuntu mwicaranye umumbarize ngo iso yitwa nde? Umuvuze sinomumenya. Iyo bakubajije ngo uruwandesha ubanza kuvuga abanyokoroma kugira ngo bagutore. Nguruzi ba bantu ngo erega nibo bavukana na muzehe.
Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo uyu mugoroba data guheza izina. Muntunga ibiganza muvuge ngo data guhereza izina. Bonye umunyeshari Imana we, muntunga ibiganza muvuge ngo data guha izina. Izina ni umugisha w'Imana. Haleluya, haleluya. Izina, hari amazina azamenyekana mu gihugu, wabyemera utabyemera, wabakunda utabakunda. Hano mu Rwanda haba nk'izina rizwi. Kigera hano mu Rwanda umuntu wa mbere nahamagaye yarambwiye ngo duhurire kwa Rubangura. Rubangura nta diru dufitanye ariko tugomba kumuvuga kugira ngo tuhure. Iryo ni izina ryahawe umugisha. Duhurire Sherando. Duhurire kwa Makuzu. Vuga iwawe nawo twumve tibzovamo. Imana iguhereza iki? Izina. Izina ni umugisha. Izina pastor, izina. Imana wikunze izimugabira izina. Izina ryawe rikaka nk'izuba, umuntu wese akazaribona, riga shininga rikamenyekana. Izina, izina ni umugisha. Izina ni umugisha. Izina. Yabese aravuga ngo ma icyampa rwose ukampa umugisha w'izina. Imana yarimuhaye cyangwa ndi yarimuhaye? Yarisabiye muri Israel. None turimo turarivuga ku gishushu. Reka nsoreze ku cyakane, ibindi bitatu mbyihorere. Umugisha wa kane ni urugo. Urugo, umuryango, family. Mana, reka nsoze gwicampa ukampa umugisha w'urugo. Urugo ni umugisha Imana igigabira wikeneye. Niyo mpamvu mu bintu byose Satani azarwanya urugo. Urugo ni ikintu Imana ihereza umuntu inezererewe ahantu ho kuruhukira. Urugo ni uburuhukiro, ni ahantu famiye iziruhukira. Mu bibazo biriho ku isi ubu nyine hariho ibibazo bya divorce. Ikintu Imana yatanze nk'umugisha, Shetani akagitera mu urwango. Nigeze kuja gusengera umuntu muri inzu nziza pe, kweri kwa Mungu. Niyo nzu nabonye ndatitira. Narabibabwiye danashoje kandi sindengaho. Nagiye kumusengera anyuza mu gikoni. Muri Kenya twambura inkweto. Turimo twambura nambura inkweto kugira ngo ninjire mu nzu. Nyiri inzu ubwo yari yinjiye yagiye muri saro, ariko tunyuze mu gikoni. Ngeze mu gikoni cye ngira ngo ni muri saro. Sanga mwitapu ubwo yabugera nkaha. Intebe z'amafoteye ya hatari. Igiteleviziyo cuzuye igikuta, hari ari mu dusahani nka dutatu. Ngira ngo ni muri saro ndicara. Umuntu ubwo wagiye muri saro wazanye umushitsi ategereza umushitsi aramubura. Biba ngombwa ko agaruka kundeba asanga tipe nicaye mu gikoni ndatuje meze neza cyane. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umumbwirire ngo ibikoni bya bamwe biruta muri sari wanyu. Arambwira ngo William, ngo safari bado. Turagenda tugera muri saro. Arambwira ngo usione maridadi ya nyumba hii. Ngwiye umugoroba ugeze niganyira kuwataha. Wiganyira kuwataha. Niba ukundi muzayirwa nigeze kuja gusengera mwene wacu, ariko uwo muzayirwa we yankoreye ibitangaza. Yarambwiye ngo mbere yuko usenga ndagira ngo banze ngutembereze mu nzu. Nabonye ibitanda. Ndavuga ngo Mana nitugera mu ijuru nibi tuzoryamaho. Mwisiga ntibzokunda.
arangiza arambwira ngo iyi joro rigeze ngo ibi bitanda ntawe uzubiryama ngo twese tuza turara muri saro. Gute nibuka iwacu iri ya ruguru muri Kongo, twebwe tuvuka turi abana 8 twese baturyamisha ku gatanda kamwe. Guhindukira yari sinyare, yemwe mubyuke duhindukira. Okay, nuhindukira ande zoro dere harutibuka, ariko turasinzira. Ababa bafite inzu nziza biganyira kuyitaha. Urugo ni ikintu Imana izitanga cy'ahantu wirirwa mu kavuyo ugataha kuwaruhukira. Noneho Satani yafashe aho hantu ho kuruhukira ahahindura ahantu ho kurwanira. Bamukiriza umuntu mwicaranye umumbwirire ngo iwanyu cyangwa iwawe ntabwo ari Ukraine, ntabwo ari ahantu w'intambara. Ingo zenshi ubunyine pastor Satani yazihinduye ni nka NATO na Russia, ahantu h'intambara. Urugo ni ahantu ho kunezerererwa. Urugo ntabwo ari ikigo cya gisirikare ahantu bitoreza intambara. Urugo ni ahantu ho kuruhukira. Urugo ntabwo ari ahantu hakurira. Haleluya! Urugo ni ahantu Imana izitanga nk'umugisha. Yabesi arasenga aravuga ngo Mana icyampa nkagira urugo rwiza, family nziza. Abantu bubatse, Imana ishigikira ingo zanyu. Imana ishigikire ingo zanyu. Ingo zanyu ntabwo ari ikibuga cy'imirwano. Ingo zanyu ntabwo ari ahantu ho kuririra, ntabwo ari ahantu ho kwiganyira gutaha. Ni ahantu Imana yabahaye kugira ngo akavuyo wiriwemo ugenda uryamusinzire, ejo usubire muri ka kavuyo, ejo nimugoroba ugaruka utahe. Ni ahantu Imana iziduha kugira ngo turuhukire. Satani rero niho hantu azarwanya. Tugire gucya dusoze. Abantu batabanye neza mu ngo no mu ijuru sinzi ko bazojayo, kuko ijuru nta ntambara ibayo. Nimba utabanye neza n'abo mubana mu nzu, nugera mu ijuru uzokoroga abamarayika, tuzogerayo. Haleluya! Tubane neza mu mago mu nzu. Hari yasigaye bitatu. Yabesi yasabye ibintu bingahe? Ibintu 7. Icyambere ngo Mana umpeza amagara mazima. Icya kabiri waguraho nduye. Icya gatatu, icya kane, hasigaye ibintu 3 tuzobivuga n'utaha. Amen.